Saya sempat ni pedang subai pi sekani kawai pat ke episod ke bangi keren bat kiri orang ba ki bapau hak jela bat hak ni ka episod ni dap de kajing sukuman ke bakrau ni dan hang ni we riu orang ba samla orang ba jong kari be kajat ben riu ba pias lingda kubri bon ba pias hapren kajing bon kam pila pila ikani ka por ba kodor bat ni pedang subai pi sekani kajing keren bat nginget ba kini ka video kanlong ke ba kerpang bat ke ba sotonat ba mitip ru ki pon ba ki followers jong pi ki fans jong pi ki nong supporter jong pi bat nganget ba limba kani ka rensan ni yo bane tai bat bane ter bat ki bilang subai pi kini ka channel to place pun ba pensai te sotonat nomor ba ka kerteng jong pi ru pensai ngaru ka kerteng pensai ni ka ban gaja ba ki we kini itu kini tip ka kerteng jong di pensai lang wah pensai lang lendo nong dia te place pun ba pila khot sampai na ketika program ke jong pi te dokumen ba ngada sotonat tu kata pada ngai internet hiru ba ngai i ba pila sedang ban hier mo sha ki jaka khamtam sha ki tu ki jaka khaput ki ba lemba ni ka channel jong pi pila wan ra mo ba ye dei ki tu ki ire ki than lang pi kisna ki tu ki story ba ye dei begitu te ngasno ba kadai ka ba ka pasok komen buat ka pasok tanat nomor bale si teng teng kumbangi ke keren no long khamtam kita ki than border ki long bon ni la ya bon ki priu ki ba kham long ignores la ngimtip mo nadu ki jing ki jong ki nadu ki jing tre jing ta ki jong ki nadu ki jing ya kendu ki jong ki ya babun ki rukom ngim datip ba rei ni don kam ba ban tips phang ki do ki jaka ba nga stanat ba nga so ban ai ku break kerpang ya pi ma pi la le ke tu ka story ba ya dei bat ke tu ka ide lang pi stay kubri bon ba pias te pilet keleng pi ajing ira ki beduk pi ajing ira ki kun swat pi ajing ira ki rutemen kira ki bri hospital itu sebab pias kumno pi le kan ni ka kambat nei pi yok income apa ya dei bat ke ne nga so komen ba pi pu ta ka jing kali mo te bat pun sin ki bri ki kia lengok hirup raya kata bagi jing siapa tu ba pias kumno la ban ra hospital mo nomor ba kumba spong te spong tam rai ni la ra hospital te ki bun ba bu jing kali kata nata ki bun ru ki negative comments ki ba ang ba balai ban ya le thadur sadar tu mo ba pli nang lor ba pang bisdom ba pi ai jing rap te wat ai ki ba kati kamuan kan tip ke ba kati ke tiang kale ngaku boleh kata ngaru ngadi kun kristani ngatip ya kata mo ba kajing hikai jong ka ketin ke jong blai mo kajing hikai jong Jesus Christ kalong ba wat nom ai ba kati kamuan kan tip ya ke ba kati ke tiang jong pi kale ngas tenat ba ya kata tang ba pi kalong kum ni menta ngajulit pa jitu ki nompang no sistem apa ngalit jungo eki ngalap eki hatu nalap po itu kejaka ari ni ningkong ngami na yung ong ngin sura tang itu mungin ai kau ai sini ai piat ai meluk eki hadin noktu ngi lapen ridi ta bisa san hajar spojar dendeng po envelope ngin ai eki gitu mah te rekat begitu ki jingra arneng ki jongi kom kau kom ki sini kom bangi ong te ndai nalap po itu uni badon kam ni kejing erap dei udon kam kau dei udon kam pisa udon kam ya ke hospital care de menta kum no ngan poi tu jakal ajing erap itu breu ngan ai tu kau ngan ai tu pisa spojar ngan li pai no ile di utu nong pang uklam na ban bam lani uklam na ban punon kam tu pisa de ngam so don jing mot tingong ngong be de ki la da pi kwa yang ha bangan sim bentalang lani ba pi priang so phai kejing erap ke jonga snow bah kono yentri lambat nga syania yang jing lak ke jonga to le cepo hospital teng mas po yang tu hang tu hi on the spot nga phone on ambulance nga pha be ki nga ngatip baka ka khamduna po ni krim semua jing lo jing sep teng apa pun sini nga pha ki cepo ni krim hospital nga ki le cepo ni krim hospital te ki jing don kam ki jong pi ni la tip mani te kom kita ki benta te la ngi ong ba ka ketiga mon kanam dei bentip ba ketiga diang kale tinggal sotu ba apa pidon ni hospital pi ni sotu ka don ka MSIS kan te don ki cap ki ba kim don MSIS nomor ba kim la ban
enroll dia kat MCS nomor bakim don adhar te teng ngakum bita ki ngong bali pim don adhar yong ngim don adhar nomor bangiting nomor tahu adhar udah usik siksik udah urat kelam ngorop te mental ada pipi ong panjing rap nanga tengal nga hapsi ke pisah juga nga haplon kam adhar te mental pi ong ba banson adhar ma pi umlong te ban yu ai jing rap manga nga hapnon kam ka adhar te kumut pi ong ba kajong hati ka long kajong pi te umlong kumut pi long selfish pi long selfish ngom syabi le entang ngom setengah le te tambah kita ki kamnya ni tuna we arhi badon kumta nri bun sen hi long beli ngapo si kata ka bunta ka long ba piso tu hi kami saya kaya rap mo ka bay dawai ka bay injection ka bay doktor itu te kala yarap kami saya nri piso tu hi badon hospital sibuk la don dagi benai menta kamlut utu ba ka bay bam dai ban ka bay dawai tinte now bay bam chung tapi bam si spa men step si spa men sni spa men along pa la spa te la ste yo long kan no te upa jenjar si sa undon sunan watang ban yo ka bam te hakatu be jing keren jing kentua ba ong ba beli pihak ban thatur haba nang ta beli pihak kamera pilih ajing la ta ba ladang kamera aka kamera pilih ban so tu ba dei ke jing yarap ke banga ai na pla la jong ke batang arajar ke ba kala biang nang ta jong ki raustal ke jinglut ke ba lai po sapo ja sene te mental ladang ngamar we ngan la clean ai kata ten rei ke jing ra junga ke kamera ba ngapen isi ba kalong ba nga convince ki ba begini ki parado persnam jungi ki don kam ya ke jing yarap kekti kamun kekti ke diang jong apa jong pi ki bayu i na ki yeng kisam namar bun pi ki ba don ke mensim ban ai jing yarap tang ba namar ba ki bun kam ki lech ke kam ke jam joki ki mla ban wan la di ki mla ban ai ke por ke joki ban li wat seduk ki sinong ki jongki ban ong ban wat di kita ki basem lanot basem jenjar de leng ba jonga lesi ki yo kala pe jing tip ba ki ni ki produk persnam jongi ki pramen sim ki bokordor ki don kam ke jing yarap kemut ba ndang ala pelaja po media la pelaja po YouTube po Facebook to ki la tip ken ba ki ni ki nompang ki mas ki don kam ke jing yarap ya ki la phone ni na ong ba ps ki ni don se ngong don po ni grem ki le hanta ki la le de don ap teng jongki ki bala ajing yarap ki to kemut ka long ka blessing long ka jongki de mentas bu la nganga teng kai ka kamera kemut ba ke jing yarap jonga ka ba ngamar wisan hajat yo tang we injection vitamin ru ba la daily gitu kikis kemba jorki ikem tu kunspet bala saksas tang kasing bat kasnap kum gitu ki dawai gitu ki por kide ki dawai ki badam ha namar bole itu kendung ila don kam dia kata ka vitamin ke ba piso tu hi namar ha tu ka situation ke bangalit pe ki dai lada ngamla ai ki hospital tu kendung unum ya unum ya itu kendung por bangap let yang tu imkren show imla pen ki show ki stang ketia pampat tu mas empat kekti jonga empelajo lapat betrat tu tengah susu te la da pipet ni kepok jo itu la long la tampit bat budlum te hang tu ngala ra hospital ki hadin ila yo ke ya keren bagi doktor kamu itu survive mentai la survive nantai la syat la klaim la sangat hero hadin si benai si teng bagi sa hospital modul si benai si teng Honey Grims hospital te la survive nata hadin ketu markidon samut sipara ngala kok daga sithi rukin ngat pentok ke sithi sapo social welfare tengah apil ke jingirap njongka social welfare hadin ka social welfare kawan pan inquiry hadin bagi inquiry kilap bagi ni kidon kam saya ka jingirap na ka sorkar te mentari simti ke sorkar kila simti ke sorkar kila simti ka social welfare department menta kemut bagi don kam ban tension nadu ka school nadu ki kot kisla nadu ka bam kasa nadu ka kop kasem ka sorkar kala dapat nom social welfare department oh ini social welfare department tu blin kerkui fi ba PSA di ka pastenat kita ang tip kita to place bun mo de nang nangya sapram tenrei ka bos malingo pa PS ile gini ki kamo ba kum kita ma ba pi long ba pi penim ki mun sem koridor peng ba kya ijong pi ring asulungo manakani ngatrai ka jab yang amuda sin ka baar sin ka balai ba ka kali jong pi sa den thamau pio ar ki de threat te kai ka pi den nam PE ha ba yate hi teng nomor ba PE ka move jonga hi kam dei tang ong ba tang ka charity move ngadon ar benta nomor ba nga trikam nga base art lightly kinong rim but ngat ya kita kinong rim ki jonga ngabu ka moto jonga kamoto jonga kalong ba kersiu
kapaningkong dari kersiu kentiu ya rapat kerja kabamut kapaningkong ngap tho kersiu はい kabamut bani hapat kersiu thia eno kersiu thia ya kini ki parari jongi ki parado persnam jongi kiba kidai manu kita hi ki human ki para jongi hinde pogo brinyo tra kata ngi hapat kersiu thia iki mat don dan joki ki bomlong alat dan ki kendit beriu ki yo thia ki syak penbit ki syak yalam bakla tingi hapat kersiu thia iki kata gade ke moto ke penikong te ke moto ke baar ke lompat kentiu te ke moto ke baar ke lompat kentiu ngala persanghi ban long ban le kita ki ban kentiu ya ke imlang kasalang bong kentiu kemut kentiu no kentiu ki imlang kasalang kentiu ya ki parado prosnam kentiu ya ke ribet kejat penriu te kita ki di atli kentiu bat kersiu kemut ban kentiu i prosnam kentiu ke ribet kejat penriu bat kersiu thia nam ta ke ribet kejat penriu te last kamutu bajunga kalong ya rapat kerja. Tidak tak ngansu kesiu tiak lentar eki ngansu kentiu bet eki kalam kejingirat nangan den poison. Di habangat don kapur ngakot kapur habang ayo ya kapur ngahapan yarap kan bagi. Ngayarap eki ngakersan juga kapur. Di longkum Tangan tangan kini kitin evidian mah piong biarap berkerjaan deh. Tama pimdi yang mali, pimdi yang disi. pi lara poisa kata kabenta kenal yang gue kentin bakren presiden jong kaki SU mah lambok mangar presiden rampak jong kaki SU uang kum ya gue lagi cingelang apa mau keluar nak kenal gue cingelang ngam deh kaki SU tu mana chat follow bahaya nomor ba kenal kam ki principal jong ka sen mah de keren uang kum deh ba kam banlong ngelam kam deh kapan senyat kam deh kapan senyat bapinlong ngelam kedai kejingkit kali. Kamdai kapan senyat benang mengelam kedai kejingkit kali. Dengan ngasngau buat kita kentin kiba angin sim mendu kata-kata. Dikemut haba nganga kwa bat ngadon ya kemensim kejingkit kali. Nam tagari bejat dulu. Beli ngenda api kata syuki amri yang di sini. Pidon syuki ni pidon syuki ru apa pidon ya kemensim hiban syakri. Kalat kapli. Ublai uyui, ublai snaki laki lenti nam tajung. Te kasyong ha kemensim ke jongi ni don em kemensim men syakri ni don em kata kemensim jingkit kli den re la ngaong ba namaru ga PS entau ulong MLE ulong ndisi ta kata uyara de kamut am degin bangas don kemensim men syakri kamut bangai je kasyuki gen dai nam dai na de la ta ngadon kemensim men syakri de beli nganda api kata kasyuki tingam tangal ayat daki samsnem rusnem na ayat kini kam te ngaklempat posniu ngaklempat poin perkat ngaklempat poin mudur kita ki kam MLA ki amdisi Te ban biang ki pio ki det threats ke dei sha. Oh dei Bagi durniam ni pi ki berset pi. kata pimla lah apa namar bene ong ba ngasapoi tu ban itu pi ke mudu ing klen ban penkut ke longkong ni to namar ba hakita ki mudu juga ban ong ban kelsiu kentiu kemud ba ni train nam ta ke aka bayadai bat ke imlang kasalang di sisi no pila train nam ta bayadai bat ke imlang kasalang bat haba pi kelsiu tia pi hap keren ke jingisha dia ba keren ke jingisha ngasu ong tang ke ne ke we ke jingisha ke dei ke makon mong yu beri nor balik to menta ke sni ngalak ban keren ya ke we ke jingisha bat kata ke jingisha ngakam tau ya pi ngakam tau ya pi personally pi tang ba pi la le baklate kata ke bangakran pila don sa ke jingle bakla na kalihan jong pi kemut ba Ngomong eh. don kamte bangan pon au mga ong ba pi dei ma pi le pi la ngomong hi pi sngo ba plek ukren yang hate de haki batulot jimut jing perkat bat kisim isu ni kita Langsung personal lah. sim personal no de sim personal no de le se teng don ki isu ki balong namar bani ong ban kentiu ban kersiu kemut ba ban su kersiu ban su kentiu ni hap hi ban rat ding khong ru teng ni kam ki ba mi hap ba bukan lang salah ti ki don ki benta haji ngat nanti teng ngila kom ketak ya no le se ni kom ketak ya ka syupi jong no dan yang ngila ketak ya ka personal jong no kalam mot deh ban ketak tambah ka kami ka jing isya ni ka ketak ya kita de le se ya kata ka jing busun ka jing besun jong ki wei ngam tip ngam da sim serious namar ba katon sisin lei ke bangat ayat denti untuk namar ngat
kata gede ya por bangalik visit di kawai kelong yeng teh hadin ba wan pai tu ala wan pai dan men imat kini ki don ki ba imat balong tip 6 tip don tahu yu tambah imat ki shun personal nga teki api nga siteng lenti tambah la po sulong ni untuk si biji abla kang lenti aduh ngapain na jengai tengah tu tengah jengai kang lenti nga dapat skuti lain tadi skuti dinaduk na jengai ngalayu i bagi kita la kang lenti tengah si biji hapring surok ba hapring surok ki la ai sang ba ngam sange ya kali am sange nga pen hap ye kayit nga pertanu na jengai ong ba pet ngam don isu buat pi tapi don isu buat ngaru wan ye keren la sai basit basai men sni men sai wat keren men mit kum ne te iklam ngamarwe tengah la lupa ke gere kali ke balak ban ba kam klan te nadu na jenga hinga bom pe kali itu kiri hiban ikri hiban te abang ya tu hayi ngasem iperlok kata ki ong inga ni penting re adu kata onga beli ganti habakut hi kaketin ka ong watang iwe isim ying inam hap sam kajing tip chong ipa te kumo wat isim ying te isim ying kemut ide tang imran ide tang isim ijing tau ibarit rekat kejing koridor kemen simbru kat kejing koridor kalong nian jonga long tei no tau tip se utip hi mo u ka ai ka banji nga ka ai ka ban long nam ta jonga bat utip hi mo u ta ka dam onga ngashani utai bat bagi ta ki no shun lada wat haba pimle e ka babakla bat lada empat dei ka mon jong tei pan jirong ba tumusne we piru ong wat da pistol da pistol ni da suloi kanum pathai sna kata ka de jingai ke jonga de hawai ka don sisa kum ketu jing jing po muda kadai tang sisin tang sisin kamu orang tu ki len thamau hawai ketu pipidan apa ne kalong kum de ngangala don lupa kajing snow pi kamayan na don ni kajing snow ba don ki ba kthong na tu sni na don ni kata ka kabor snow tu mo kalong snow hun kamen sim na tam sosok te na ta kadon bet kamayan mo ba ublay ai le jong kajing siam khang ni ki bru ba teng ba kum ta bin kum ba ong mene ba watang iwe isem yin inum hap kem kajing tip jong ute uru la pri du pa kita kisin ki igi bat saji la sipit de ngaru ngala so tu ngala don hi kajing snow tu kata ngale kum no ngapu kali muda ngale jong ngale jinglet no sawe je ka pa ka wi kali jong pa de ngawan pai no dam step ke ngawan pai mustap kamu kadis tengmiet kadai kum ba khat wi biji kamu ka tu fibu muda kali khat wi biji kat kum ka jing keren tu security yang tu kan tu security tu por don re no te kadai khat wi biji men te ngapat ngam don jing soi ai la ngawan point tu kakali kelak perapung tu ngam soi ai re ngong kamu pipila apa step kan ngalap men step tengah ong melelai apa jot kakali bru melelai te le kakali kan sondor kat no kan koridor kat no tengah ong tengah klem file case klem file FIR hiru gitu klem file FIR tengah ong syukran ke video no ong ba to lada pidon kanu ko isu yang ada pilong te wan mi bat kmat lada pi wan mi tu syong api tamalong adon kata ka jinget kin ba utu balik dusman tu kakali jonga ublay hi unsa kata unsa perkelapa muti u mo de ngati ngan le yu bangan penher keputi kata ngati nga kamram jong ate bangan su lada ngala le te bangan su doa yu buun imbau imyan bat buun kelapa mut buun nemlin su ban le ki we se ngati ngajam ngati badon kam sim kata re de kendu ki we ki ba e ki banji u kata ye te kan mau dan ruka kepat pipi kamai kesu tadi dan pat pipi sya police station ni sya you ketu lah kata gitu ketu kejing poi sapo police station gede kumne ketu ti gede bayar tekuk ke government ketu gede bayar tekuk ke government dan namar ba tu kipor nga umdai tang tu kipor war duk mentang nga ka hi ke gede ban keren bayi kejing sya tak kadau nga keren ke jing sya nomor ba kadon ke jing agar we ke isu kaba kidon ki tekar ki bar jela ki ba
lek kan lain ne kom tahi ki kan thai Rồi, si rồi, la cái đây, po cái aja đây. yau Ha. te ki don ki kena samla produk personam jongi na po kajat ru jongi imat kim la sha Ha. mono ban la sha ban yu iba Cái đấy. ki long kumi la ni ki kan thai produk personam jongi Sha le. kin Kin sha sling. kin sling kom ta khmat jong barjela kedon ke jing bitar ki ting na kin mau ba ki ai si thap ne kom ta hi Rồi, ta rồi. dekar te tang itai si thap jong ki samla ki si ya to dekar simit tang Kem. ko san minit ki polis lawan kem lawan kem te hadin jong ka tu be ngabu ke jing kelinga keren keren ke we ga video ngo anga ka polis department ka sorkar mekhlia kedai ka balik siliang kedai ka balik siliang lada jie ba syak thap udkhar hapu asamin pila kem syak penyap ukhasi kamut ba daki benai daki snam ru justice Cái đấy. phim tri kam thì kamut ba kadai am gejing lek siliang kamut ba pi ka an hapu mekhlia ka tri siliang kan ka tri tang yo khasi ka bayu udkhar flat free te ki khot hajire na kata Oh, halal kata ka video. kalau kata kau kau hajar banding kau gede kalau kata kau video. Tengah ngale itu pulit orang dilit. Tengah akan dilit. Tambah hadin tu ya keren. Maki kisukwa ban lek don bor. Tengah ngam kwa ada ban boy sih gue benta ba ban orang ba tang nai tai dau mo. Penhiyau tengah ngawen hang tu ki ai ko we jing tho ena ki ai undertaking ina Ah. ki ai jing tho ko long ba ngam dei su ban criticize the government Hmm. ki ai jing tho ba ngahap ban sim undertaking to ko por ba ngam dei su ban criticize ka police department ngam dei su ban criticize ka government lane ngam dei su ban kren ye gitu ki isu kan ki balong Kritikal. balong kritikal lane ki balong gidon ki konflik kan hab deng khasi bat barjela te ngangam pet itu ka ada tiking iu pasan yang asan bet ndap sto de hadin untuk pat ki wang hadin kata-kata si film padai ban plan video oh to masuk poe yeng pat masuk lat nang tu poe yeng sibit ngalak keren persa iki Pelajar. na keren persa iki na keren persa iki na tu ko video ru nga upload pian ni ya tu video ba tiba dilin nga upload pian nomor boleh ngasu tu tiba nak kemlek te ko paklang keren ke jing sya Cái đấy. te kim lali hatu ko por kim lali te hadin lai panai ne sau panai ko tahi kadon saka ke isu ju ba kadmau ne ba syak set ya ba chi res thank you mo jos ke tri jong ka national scene te kaladon ke jing bishar ya ketu hadin balami ketu ka inquiry report telah yo ketu ka report tinggi lembah ketu ka report tinggi nilayu ba manu bakla kamlong clear ketu ka report tengah hadin bami ketu ka report tengah keren kan noang ba namar konat sama orang ba en system bet ya gitu ki badon ketiban penyap ba serius ketu ka report te orang ba mas yo ka report un system bet ya gitu badon keti tengah mas mi itu ka report hingga ngakret wong mentah ka report kelami ora sama dia sistem no mano ta badon keti ban sia dia ba serius thank you te hadin kata hikin Sakot ya. hak kifayah FIR kita kifayah FIR the way police SI udah police kasih tamang iso tu ba ketu gede ka political pressure lesing ila ba ki pressure kita ki bahalo te maki ki hapan ban perform yang jong duty tengah amdon ganu ban sip personal ya kata de kendu ni sotu te kata long lo takim batai maki lu ngasotu te ba de ka pressure nang no ba ki file fa are ngang to te ki khot hajir biam tu tengah ngatarai hadu mentar ko tu kis kadang don ba namar ba ngasatip ba kadang don tengah solengo pat ba sapu kut lu kim refer Andrei kisupen suhul sa pa jika kisapo police station apo police department kan tinggal ngasatip ya kata gede por banga apply ka paspor banga mut lecing sebab tinggal apply paspor ka syahul ka paspor Nah, kena harus ada kita nak tahu jong ta ki ong ba hak penkut syar tu kan ka police case gitu tinggal kedit tan oh ani kemung ta apa jing syala ada
ya keren kam don kis Arsenal laisna menjing syala dan kita don kata ka kis di kila deban rasa pokok ya ai bakajing kasyari kan bisa lara ngabakla ngambakla tenri kata kala syukur data te bayat debat ka waipat ka ba kam singaw syuti ba so penat ka longgong ni ka wai kita ki polis kes semua atli banga syakot nga sa longkong masa haras atau police station tu ko kawai pat kalong ba ajar kulai porba imat tu ko de ba ni let ai awareness ba yede election ni ai awareness kumno ba ni Naka kanu ko seng ne long ka tu ko por nga kenmau don kawai ka kunhun sen bahalang imat ba create awareness station mo kurwan tengar nga sya khotlang ki nongkren kan hakum nongkren tinga sim peta nga setengah dia kata ke objektif ke bagi bu nama lu ke ba ngin wara ak ma chong ba khnang bo ba na bijing syai mo te hadin ke election nga ngam panai poi panai april ne panai mei kum tahi ka poi ke good order ngam panai ka poi good order na po magistrate na po district good mo kurwa kapoy itu good order bala dismiss ke kis jonga dismiss ke kis jonga kam syakot nga kampanai kata gede ke ba file case the way but police officer ta file case na po mo kuat file case nga tinga ngampanai ide nga kendit bala dia dismiss ka kut ko amba kalau gini gicing keno jadi umban ka evidence kamu ba isu keno nga keno rim kan keno berarti mu pi hai te ngambak lah tu ipon imat aga tu kis ba sya dismiss imat ikeno yang abangan don ketiban komtahi ban wan pen keluar snong lane ban wan pen huri ura snong itu ben kamu ikut ka dismiss kita te kom kita kan jingat nanti ba kamu kejia di jupi kamu ajarang mama ti kegep kalong ni kamu kuat kendit mentip tang tiak kajing sedang nomor mentang i pila jan yo lailak subscriber ti bapai video ni deki lak ben nei ti aga mentang ai ba khamtam honi snam pila yo ban Ekiur san bat lesi kita ki krap perkat do karib ke jaj mereu example pi cha khara du darshan pi ekran ba jomba mebon jomba erwen jomba PNCM nai thrai pismo kumno ba de ne jinga dan TV recipe la ju expect bakan long kumne ne pila mudur pila don tang jing angot ba kan poi hadu ne kerdan ne ke klong na thrai yang banong expecting am sonang banong expect na marba haba naduk kapas dang lu ngaklem akan expect hi bat ka jitmu jonga na du ka stang hi bayade bat ka social media platform ka longkong ni nga na du por barang school muswa na du ki por barang dang don hajing pule to dang don post secondary school e rum to ade way ba sim banta ba ha ki debate competition bata ngala ju job mga judon nagi prize bayade ba ka debate na du ki hapo school anda hapo di district level ngala ju sim banta ngala ju job jika debate mo don ki debate competition kiba penong tu por science debate na kan mau ngajak mo korwat ko we nata bayade bat kan ka social media kini ki social media platform na kan mau ba hapo pengadang song kelas 10 ngasajit aga hapo kadang hapo po was kasil tu ko de masajid bandit represent ke school apa district level pan science exhibition dia tu ke science exhibition ru ngajak me first ka debate competition apa mau keluar ketika block level tu ngajak ke science debate tu ru ngadang kenal hi gitu wat topik su ngadang kenal hi ketika topik bayade ke advantage and disadvantage of dynamite tu bom siap mau tu kan ngalak kerja de ka judon haka mensim hanga pangayu i yakini ki priu ki ba cencar ki ba syamlan nod itu ngonga ani dakano ben kalenti ke bang ngalah lan ya ke bangala teh ban reach out segitu mong dakano ben kalenti bangala ban reach out don ki por ki ba apa yu i hapo ki YouTube hapo ki social media hapo ki Facebook itu kijing ya keren kadon kijing thang hanga ba ngaru ngakwa ate ban ong i abi de bekeni ka issue ban express kan ngakwa ban express teh ke ke pangadon haka jingmut jing perkat ke badon haka mudonut ke jonga ngakwa ate ban penpau sa pertai
Pangadon ka jing oki ya kan ne. Tang bang ong ngan le kum lo. Ngadi tang khna rit ngam so ngam don idea bat ngam so la hiru ban le kita mo. Te rei hadin jong ka tu ka lockdown kin bang stang kan ka YouTube. Betul itu kalau down. Por lockdown. Por lockdown. Oh, por lockdown. Por lockdown kadon kecing tembor ke serkar panle online kelas. Pan panle online kelas iki kena. Plus nangta update tang kata siu by school. Dengan ngasih okia pelatnya ketu kebentah. Dengan ngaya kendu iki long sem ki bawat tang kaja por lockdown kim don. Dia naik ini yuk mobile dia ban aten ni online kelas. Ban aten ni online kelas. Plus nangta menta ki pasiu ke by school ya ke school fees. Family school. Ting so tu ba kino hikai kidon ki school private ting kidon ki school semi government ki haban siu tulop hida ka managing committee. Ting so tu bala da siu by school siya ukna school siu tulop da yaki. Dia handrai kecing siu ki jonga tolong ba ni haban wat di ka solution tolong ba. Menta ni haban wat di ka da. Pi ong menta ban still by school ikna school. Kami kepaki syong ini. Watang ka bam syang sing. Dia na ekin kin klong, apa kam don ki income. Dia na ekin ID kata ka by school. Dia bukut hadin jong ketu na ajing tho. Aku tu ko potang long education minister ba la ka jong. Ngapa ka jing tho. Ngapa ka jing tho, ngapa ka city, saka education department ban personal ban express kata ka jing seo ki ke jong ka jing jong kimi ka. Dia hadin tu ngale capo slong press club ruban penpau ya kata. Kenal. Hadin ketu don gikmi pa phone nga pa PS ani sotuna to filami ya sakmat ya bay de to issue. Ani gikun jongi umyo sisam taban siu by school. Don mobile ban aten online class. Tang ba ngihap ban siu ngihap panram ban siu by school. Te hadin tu ngali kenduk arlai di school. Ngali kenduk principal ba kita ban pelat. Kilat siya. Tang ba long ngal ngapit ket kom kilong yeng ken ki badai siya kilong yeng tingaru ngayap tuklar ke nyata. Te sedang nang tu kente ngaso tu pat balada ngan don sibun ki egi bangakwa ban penpau. Hakmat jong pat ba ngahap ban de slong plus club. Te hap yang lan hang tu. Hap siu hang tu. Tinga wat kalat kelenti ong. Dah kanu kalat kelenti ke ba. Kapen sup tinggal platform ke platform tinggal lapin bahkan ke YouTube ke DKW ke Facebook ke DKW hang tu binas dan banget dia hadin kata lu ngam benai lu ba napo YouTube ke don income kalak nilak dan monetize dia nasulit bet kum tu dia hadin lap we perlu kan ada ki viewers kila pun subscriber lah dap hajar lah pawaja ndringa kempena kita ki income system dia upelet tu perlu kong are pi sap penpan pilek kemudian tu beli pun monetize kan deh jadi pi monetize kan di ayo apa le pawajar kata nang kan di channel are kum tas ya ngam pernah deh di upelet aku hadin aku upelet tu dia sedang kan penyu income nang tu ada YouTube dia haba ngayo income nak ketupat ngam juyok tak ele dia clear mau boleh bisa ngasno ba ketu kepisah kedeka contribution coba maka dia apa peti pada dia lengpa katu ngapen pau ke jing sungu ba kadai ke jing so ngu ye kipat ba kipat ba ki bala apa je kadai kadai ba kala no sniang lang dia ngasim ba katu ngan penyak saka charity movement nak katu bapio ngaya charity katu ki bapiarap mene kamu nang katu kan hawan nak katu ke jing yo nak YouTube hawan patap na po YouTube patap ngadang haban sai na plan ta don ki perlok perjual ki bayar donate untuk we sampo we sispa telong teng long yo gen ke bangin long continue deh gitu ka nomor basisin bala mi sakmat de non fun pun tang mata kasniru njin ya langut songon mo ki bangam pi social media don we kena na po no stone dang fun benya phone yang apa biasa ni laku lancar tak tengok orang sadu bangan le sadu noston dengan kasyam cili ngong pilek GP ni am ngong akam le ngong akiki le ni mulut sim dawai doktor yo ngong sim dawai na doktor yo tengok orang kiki le jata jaka sim dawai te sa pan ong ai nomor GP yang supat nya dia hadin pat ulet apa dukan hampir ke dukan jono
dan nombar orang tu sapa ni tengah pak ngak dia pak perlu ngak dia nang meni kita tenan kamu kita di sini nanti lagi di jingat nanti kita wah kandidat buat pustupi ke mau ne pilih ayo akhiran san berkini ki kraw perkat tu kali jadi kau hal pisau kumno ya lade ta ke ngong ban ong ke jing yo rensan berki te long hanga ngam so ngam don jik so pere nomor bang asimba ke jing tulun kapor nasim ke jing tulun kapor ringa songu bat nga so kemen nomor ba lengba ke jing ya kendu jing yo ban ya syong berki yang biar jing mut berki long ni yo ki ideas ki mo ni yo jing mut sibun ki jing hikai nomor teng ni dang kena ketilu ko ong mo kena tu udang su mudun dari orang ba tu ada tip te long kom kita ke ta ke jing software ngam don de ke jing software tu buat pia start li jing kali yang ngin saya ben keren pat di episode te ka jing kali start lima dan hang ne kot jong mai jumping stone ling do ma kani ketika kot bala tho dari Daniel Stone ling do nong light bilang supen release kau per kot te kang ni ketika jing tok ko banyak was phang mau ping te nama jat ba pidena domesiat sedikit time ke try ka jing ke mau lani ka jing suburam pi ya mai juping pi ni dai na po ka dong ka than ka ba ni sa den sih nadu ka le kawan nadu ka puli ka puti nadu ki lanjing sumar ni sa den na kan mau ka we ka jing je po snong apol ngadang syong plus 2 la ngam bakla ani ka ba pensanut yang haduk ini sih nim don surok nasional po Pradilon Infestation te ngayu iba kawe galong kami kas su ka kulo nadu mstap dru beje haduk damit dru beje klam laka tambah bangkit ya karu surok umdan umla kaliru tangki jeb bat kapos atau dibuat kajing isang shot kajing isang kebrul la supus la sudah kesat bet kumno ban khan ta tambah umla nomor ba almet tebin satu habukut kajing lang aga jing yakun yung iban yele ban khai ta ikun imlat to habukut ikut musim nomor ba la long restless kin to pigim jo long restless nomor don borshu la yak sat bro sisngi de ban kha maka ani kapang ka musim bat haduk ini kisngi ro dang kan mau ya ketu ka khidmat kapangat kataro ngadang syong kelas 2 tu people kan don gejing seokia ngan nadu ketu kepor haduk ini kisngi dengan don gejing seokia bat ni dang sadin bat gejing sadin jongi don ba hikmat lab sini te bayadai bat mai hoping ni so comment namar ba ni tip ke history ba le sebun ki bom tip ke jing sisa bawat ya kasurok na po ya kasurok ya karoi kapar stay mai hoping ba don bertalan ya kasurok mau keruat wa keji pandiman tata le sebun bom tip de ka mo tam kam tan jing ima rei mai hoping la don bertalan mai don la ke jongka ka silent move ke jong mo te rei kham tam su le ba ni ya dei bat ka dong ka than jong ni bang ni don tu mat po khondo balong komu sut ken sha po ka dong ka than jong ni wala pen dik wala pen thut sebab pelat bat kala don ke jing thmu jong ka sarkar ke ba kila kwa dik ban yo khlong ban pi yurinyam te Henry ni ken mau bat ni so ban ong ba ka ketang jong ma hoping ketang jong mi disability te kinom yapsu hagi jimutin perkat jongi pada pok dong ka than bat bayadai lele bat kita kibriu na pok ka san himasima kinong yalam jong ka jat briu numpat don hi balak ko ma hoping nomar bangi ngila yo ban ya keren berkiru rang ba berkiru temen na pok dong ka than ngitip ka contribution jong hoping on the spot ila ban boy te kadon ke jing tmu jile don por ka sarkar tu ke por mai hoping don senda ta ka tahu ngajukran ya kene kentin boang ba
tang lai teli mau bersiu Hmm. balak no senyang bat kibakum kadong kapan nginum keliat syu yaki sirta sing im joki kata kadai kum mai hopin mi spil tilen do langin bat kasih student union KKSU kini kita bet on the spot kita ban bet bat kadong kapan ke jongi Pak PS bila dan hado jan lailak subscriber let's say wah. Ti yo piro piyat ke juk lenti kum iba di teknologi de kasih mah. Di YouTube am tai election but irap tang nyo vote. Nei, let's say piro pidan na ke ajing tu let's say la shale singi election MLA MDC MP ba punya kunik election mah. Lani let's say penlak ban yo show ban yarap ki parari ne pidan kini jing anut ban lang kumu tahu nang yalam ning hikmat. Pi kerana kata na so ba lang kemau itu i samlarang ba mo tu i ba ba ai teknologi de kasih itu i nga so snei nga so benut adu kata-kata ba i dalam syadam tang nyawut dan re so ban I'm sim yaki samla ki baslul ban mix khmat no ban sim mentah ka sosial kata ban ni ki bokit yang lu i ba to mentah i dalam nyawut re akan next part long ba in jawa boy si katong kan mo katari gidi kicing anut bagi cing kwa jungi nama bagi kwa iki samla ki ba syampan ba shlur ban mi sak mat persi bata kan sosial kata nang wan rak ya kan sosial kata ko khut ka ba te ba yadi bat kicing kali jong pi ba atu ngadon jing tmu ne amban mi sak mat dan ne bani sim bata ha ka election ba ha kinu ki rensan ba yadi bat ka politics ngadon ban ong takan ne Bun sin kibriu ki keren ba politics is ada tikim ka politics kadai ka baca clear dan ring sautu ba ka politics it's not ada tikim ka politics kam dai ka baca clear handai ka dirty politics kadai ka dirty game bat ka politics ka bangilai kai ka baca clear kemut kata hin ka baca clear kemut mengilai kam kai ting kan clear dan ring sautu ba hakinu ki angle ru iso tu ba ka solution ka don hakan politics then re bi ka jingkli jongpi ba ato ngadon jingmut ngadon jingtu ne emban isim benta ka politics in future ya kata ngade tang ubreu bat kumbang akren pi mene ba wat hadu ban poe kene ka ba ong banga penon kami kini ki rensan social media ban yarap lane ban keren ban kersiu tia ban kentiu ban yarap ban kersan ru ngakam syam lamut ngakam syam latmu re ngale da gajing seok hie ban leng ba gajing seok hie ge jonga kamut ba ka ai ngayo ya ka ketiga mon ketiga yang nak produk personal ki man ki pelah ni pegapring hotel pagi kentiu yang ngah ka nika kam ban leng ba gajing ai mensim gajing yai pusat mensim ge jongki kamut ba nang la ban nang yat susu sakmat ya ta kam te abe de bat ka politik te naong lada kapor ka don kam le se lada ka social media platform kam biang su bangan ai gijing sekri lada ka social media platform kam long biang su bangan ai gijing sekri namta iparari lan namta ki produk personal but kaladon kam yang bangan lek syakata ka jeli komu priu badon hi kata gijing kekli kamu priu badon ne kata gajing siokie par kamu tahu priu badon ne kamen simban kersiu nam pan kentiu nam takari bekejat berdu ngam dei priu ban kentat ya kata nalong bakloi hi bani simenta tang bagata ka syong haka rai ber kamuan song pata bat ngihapan ap ken ya kata ka por mola da tei ubana jrong ukhot sisa dane ibet sisa dane udon kam sisa yanga hakata ka jeli san himasima bang penuh baha bangin penuandur bangin penitenat bangin wanra ke jingsingan namta ka dong kathan namta ka ri bekejat bendu te ngidai ki bangin haban pen ya kata ni habi ban ko mo kata ka de jing lada ka don ke jing khot ke te na kalian jonga ya ka ban sawan ngamnut ban ong ngam ya kun ni ngam ya kun election bat nganum nut iru ban ong ba ngam tre ban ya kun rei ngong kapori kan sepatai ki ban ngat bagi pai baru kisu tu kata